Twena tugemere walala tukomaji faba soka tunuwerera umuseveni lijero Wana imunda ke vibe Kane tembude yunanda bayo kana je bude kunum bayo kanuka katiraga kabuta katia salawo kala yelo basi ya yelo tuchirinyanze malayo yelo tamange tuliga nado tudukumwanirisa muchitibanga speaker wa Uganda no matter what Anita Amongi kwa Chisanja tulirwete okwanirisa mama ifalita speaker boni tuwende plus yawa likakuta Museveni wacha luchala luwini nabirye avwena mayingo president Museveni mayingo zina yatono ni ayo kalulu ensonga yange nganze gumba mire Chisanja awanirire Chisanja okuvempo ebizibu byona byaliwo ng'omukyalo oyo afunye sente twawandika ebbaluwa twamusayinga ebbaluwa njajja kutala esente abakisanja lete tugabane tube bulungi kyeyakola yegama n'abantu bandi nga nifalu ku kirunda yamutala ye programu ye Museveni amuliko organizing tiyamana yakolola n'amayingo yasula obwana ife bwe yatambulanga nabo bwe yazaala twerandiza twalira mu buyakanze mire Chisanja nguma nakuuma ekisanja paka banange bwe bakunganiza nga Rose Kalikwani ni patron wa ife nakunganiza bakisanja bonabona yabayiza wala niba naife abakaye twabeta bademba balina ntalo daigwele da kubyalo ne bali tuletera mu Chisanja muno aya tusaba president Museveni mutishona tulingamu era falu ku kirunda tukwebaza wabale kutumitinga wabale kutiza walala wabale kutukumakuma wabale kulana kaluluka president Museveni ababa kunansa baba tujaba kolaku kuba ifome mtu gwidi alina kakunsu baba oketa agafalu ku kirunda akanta ako tudaba kobera kakunsu kayibwe omuntu kyenko babuli muntu afune kuwayingira okunonya kalulu omukyala Kalikwani anonya na falu kwa kalulu na miro abandi mugaye twinjire aba mungira wa Ntamongo oba mwingira wa Kadaga oba mwingira wa Riso oba mwingira wa Gulume mwana munoni akalulu buli muntu anoni akalulu muangoye ayo omukyala iwe tuli kuwoninga wini nabyo tuli kuwoninga lekerawo kuwemula abantu lekerawo kuwemula amaka g'abantu era ife tuli kutakulifa lesi wotabaino tujja kwesibira okuba ntuwainene kibira kyaffe watweta abafera tewawemula amaka g'abantu avene idindaje alekere okuvuma oyo wini nabiri alekere okuvumani okuvuma Faruku kirunda Faruku ati mbuyaga ife abafere sente yatambulanga ni bani yatambulanga ni ife aye mwene bali kweta abafere mwene yafune edide kati mwene bwamala okufuna edide lwaki ife atwingirira lwaki atwingirira twenda afuna daife mbwali kwenda kutufunira dide mbwayogera ni president mbwa atuwe sente nayogera ni president atuwe sente ngabwe bamuwati yetu wakuwaire nusu 5 titwenda olukazi luwini nabirye tizetuserezere kakuta Museveni tizifu wini nabirye yali kye yapasoni waffe naye olwamala okumusiima
bwe yamala okumusiima ng'atandika akola ki ng'atuddukako Faruku yamusiima ne bamuwaaki ne bamuwa ensako ye n'agitwala e Namayingo ensako ye kati mutuuse wa Namayingo mbuuza Namayingo President Museveni tubuuza akakyala era okamanyi kajja kujjanga ejjinja ate addayo e Namayingo lwaki atutabula lwaki atulemesa lwatandise okwenda okuleeta teri bakisanja nife bakisanja ate ng'obwakisanja tuli kubukolera bwa bwemage tuli bukola bwa volontiya ye yafunamu tuli kwenda tutwenda yetantale aira ye Namayingo ajano nyalika kututabula n'ekintu ekindi twenda President Museveni watubona ife tukoye okutunansa batweta abalabe batweta bambega batweta abaibi osimya abantu bangi osimya bamalaya osimya abasitwiti osimya abageto osimye buli kitundu buli ki ife bakisanja abasigalawo lwaki totusiimako lwaki tusigala ng'ate tukadoni akaluluko ng'ate tulina kulemerako paka lasiti kuba 2026 tujja kunoonya akalulu nalo nabidde na mutima era ngamba nti tova ku maini be aware era olina okuba never give up be strong tulirwadde kunoonya akalulu ayi akakazi kawini nabirye atutabwire yatulumukako ezira kye yatubakunaire tuli kubonaabona tukoye nabirye Jennifer gwe bakaza kudigida tudigida ni President Museveni ensonga yaife tuli kuwine yaide yatulumbagana nga President yamugulira itaka eka 5 yamuzimbira enumba yasayiningira milioni 3 yamugulira pichipichi ife titwaniga tukawagira President Museveni olikulia bwavwere naida ate natuvumambu ife tuli bafere bakisanja bafere tituli bafere nibana ino wini ali kufena tuliku olikuulira President Museveni yasima mu muntu ati mulala butatole wolokosa we Namayingo ali muleta wa Neidinda tuli bakisanja otunoneza akalulu okuva mu referendum up to day President tatusiimangaku nkubira President Museveni omulanga n'abakulembeze bona bakisanja oba mwenda tweyambule tujja kweyambula olikuulira tunoonya akalulu nga tibatufandinga tibatuwa facilitation wini bwakola ati nga bamuwa wini leero takali mu Idinda ali Namayingo tumusabaire ye Namayingo ife tukole wano mobilization eisanda lino twaliruse bwire wini mwene oyo ne yafandinga batuwa sente da State House wini mwene oyo ne yafandinga mbayo OFDC nga kansala wini mwene oyo ne yafaninga apale olikuulya yawa badman emilioni 3 ajawa ababiri owa NRM buti yeye yetambo wa NRM ne atali wa NRM kuba ifa sikoko limaku ni kutegeza chakao tukananiza na mani rangi cha mongo mama hona na hospitali ofuna na kwa President Museveni wa Neidinda era ni kwa nategeza abantu morabona timwinga cyari kujokola disipropate atati yabebanga tasosa yewa NRM tasosa yewa wa DP tasosa yewa jobali wa UPC mwana mwinde kuba noyo speaker wa Uganda alikuinda wano mwidinda bana Idinda muliyo abantu bakumwinda olwalero kino kikula House. Tumukukude paka kusenti juni kisawe. Watu kuwaila ni mawalabe, ni bandi na sebe, ni makulube aba ingasite aba enari. Tuna kuluweto tusumu yero tujaba mwena yero. Maka yero. Kuina official ya kulonjika kaluluka president.
ki wa kibiina ki Nze Hajat Amina Mirembe, Publicity Secretary owa NRM owa Northern Division Jinja City. Olunaku olw'enkyo lunaku lwandawulo ino era lujja kuyingira mu byafaayo nti Speaker wa Parliament Triple A ali kuyida okutongoza campaign damuzeeyi wano mu Idinda. So tulikunga abantu mwena bana NRM olunaku olwaido oba olina yakunina kagerayo ng'oli wa NRM n'ekiseera oveeyo olwaido tuwaye ni maama tumukobere kikyene kyetwetaaga nga bana NRM ekinaatutuusa mu buwanguzi tutoola wendawukana edaaliwo okumulundi gule tuyire walala tukube goolo enwe ku mulundi guno tukunoonya percentage nga ya waigulu ino mu Greater Jinja ntwala omukisa guno nkowoola n'abali mu Idinda ere eyo eri bayidde twegayite walalanga Greater Jinja twanirize maama Speaker Idinda eno ekwenda ino era twenda ogiwa ebiseera yebako batikodi tibajanonya kalu ka muzeeyi bizirayo tukulembeirwa chairman wa party omukulu Edwin Rufaafa ali wala ni fort kumakuma okuboneka ntunonya akalu percentage ebe ya waigulu ayi tusime ebyo nabyo neyo tambulire akalu koidye ngononya tusubira nti kyogire ngokoleyo maama ni wana Idinda mansa abana bawuto omuntu abageto bakwesunze bana abakyala obukiiko tuli walala nabwo ojabo na vibe mu Jinja City.